Igitondo cyiza kuri wowe udahwema kutwereka ko ubana natwe umunsi ku munsi aho uherereye hose, aho dukurikiranira uherereye, waba uherereye mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa se uherereye hanze y'igihugu cy'u Rwanda, reka tuguhe ikaze muri aya makuru ya none. Turi mu gitondo cyo ku itariki ya 30 z'ukwezi kwa cyenda uyu mwaka w'ibihumbi 2025, tuje rero muri update z'amakuru makuru akomeje kugenda agarukwaho muri kino gitondo ku mirwano ikomeje kubera mu burasirazuba bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu mirwano rero hagati y'umutwe wa M23 ndetse n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mu rukerera rwo kuri iyi tariki ya 30 z'uku kwezi kwa cyenda uyu mwaka turimo w'ibihumbi 2025, hano mu Minembwe haramukiye imirwano ikomeye cyane. Ni mu gitero gikomeye cyane rero cyaje kugabwa ku ruhande rw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bakigabye ku ngabo z'umutwe wa M23 hano mu Minembwe. Amakuru rero akaba akomeje kugenda yemeza ko aha mu Minembwe haguye abasirikare benshi ku ruhande rwa M23, ndetse binakomeje kugenda byemezwa ko abaje gukomerekera muri iyi mirwano nabo ari benshi. Tugiye kuza rero kubiramburira hamwe muri izi paje z'aya makuru. Ikindi turi buze kuza kwerekeza hano muri teritwari ya Walikale. Hano muri teritwari ya Walikale naho ku munsi w'ejo hashize tariki ya 29 twabagejeje inkuru yavuga ukuntu indege za Sukhoi 25 ndetse na drone za kamikazi zari zakamejeje hano zirasa ibiturika biremereye ku mutwe wa M23 hano muri Walikale. Magingo aya rero biravugwa ko igice kinini cy'ibirindiro by'umutwe wa M23 hano Walikale cyaje rero kuba cyatwikwa n'izi drones ndetse na Sukhoi 25, indege z'intambara z'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kugeza magingo aya rero hano muri Walikale hakomeje kugenda humvikana ibiturika biremereye. Ni mu nkengero ziri hano mu nkengero z'ibirindiro by'umutwe wa M23 hano muri Walikale. Birumvikana ni mu mashyamba akikije Walikale, aho biri kugenda bivugwa ko bamudahushwa ku ruhande rw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bamereye nabi ingabo ku ruhande rw'igisirikare cya M23. Amakuru yizewe dukesha imboni zacu z'abanyamakuru baherereye hano ku butaka bwa kino gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bakomeje kugenda bakurikiranira hafi by'intambara ikomeje guhuza uyu mutwe wa M23 n'iki gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bakaba bemeza ko bamudahushwa ku ruhande rw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bari kugenda barasa cyane ku ngabo z'umutwe wa M23, ndetse binakomeje kugenda byemezwa neza ko abasirikare benshi ku ruhande rw'umutwe wa M23 bakomeje kugenda rero bicwa na ba mudahushwa b'igisirikare cya FARDC kirangajwe imbere n'abasirikare b'igihugu cy'u Burundi ndetse na Wazalendo. Kugeza magingo aya rero kuba umutwe wa M23 wamaze kumenya bijya mbere, biravugwa ko abasirikare ku ruhande rw'igisirikare cya M23 baje gusubira inyuma, nyuma y'uko bamaze kubona ko hano muri aya mashyamba akikije hano muri Walikale harimo abamudahushwa benshi b'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iki cyemezo rero kikaba cyafashwe nyuma y'uko bamaze kubona ko abasirikare babo benshi bakomeje kugenda bicwa, bari kwicwa ruhongohongo. Nibwo baje kumenya ko hari ba mudahushwa bari muri iri shyamba, rero bakomeje kugenda babakuramo umwe umwe. Kugeza magingo aya rero amakuru akaba akomeje kugenda yemeza ko ingabo ku ruhande rw'umutwe wa M23 zikimara kubona ko ari uko bimeze zahise zisubira inyuma, zisubira mu birindiro byazo biherereye hano muri Walikale. Reka rero nyaboneka tugusabe niba ari ubwa mbere ubanye natwe ukande kuri sabone cyangwa subscribe. Ni ibintu byoroshye cyane rero, reba munsi ya video yawe urabona ahantu handitse sabone cyangwa subscribe,
ubundi uhakande, haba handitse sabone mu ibara ry'umukara cyangwa se ritukura bitewe na device, ubundi wibuke gukanda ku nzogera kugira ngo nitujye dushyiraho amakuru notification ujye uzibona uri mu ba mbere, amakuru yacu ujye uyakurikirana gatanu ku kandi. Turagusaba rero gukora share byibuze aya makuru ukayasangiza abantu 3 cyangwa 4, uraba uduteye inkunga ikomeye cyane. Ikindi nanone reka dukomeze n'amakuru yacu rero, twibande hano muri Uvira. Hano muri Uvira bikomeje kugenda biba bibi cyane nyuma y'uko ingabo nyinshi ku ruhande rw'umutwe M23 zikomeje kugenda zimanuka zinjira hano muri izi nkengero z'uyu mujyi wa Uvira. Amakuru rero akaba akomeje kugenda yemeza ko ku ruhande rw'igisirikare cya FARDC kirangajwe imbere n'abasirikare b'igihugu cy'u Burundi ndetse na Wazalendo, bakimara kubona ko ingabo nyinshi ku ruhande rw'umutwe M23 zikomeje kugenda rero zoherezwa muri izi nkengero z'uyu mujyi wa Uvira, biravugwa ko baje kugaba igitero cy'imbaturamugabo, baje kugaba igitero simusiga. Noneho amagingo aya ngaya bikomeje kugenda byemezwa ko ari nacyo gitero gishobora kuza kuba ari icya mbere kibereye kibi rero uyu mutwe wa M23 hano muri izi nkengero z'uyu mujyi wa Uvira. Amagingo aya ngaya rero amakuru akaba akomeje kugenda yemeza ko ingabo nyinshi ku ruhande rw'igisirikare cya M23 zakomerekeye mu gitero cyaje kigabwe n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kirangajwe imbere n'abasirikare b'igihugu cy'u Burundi ndetse n'abawazalendo. Ni igitero cyabaye mu rukerera rwo kuri tariki ya 30 z'ukwezi kwa 9 uyu mwaka turimo w'2025 mu masaha ya saa 8 n'igice z'ijoro zishyira saa 9, birumvikana ni mu rukerera, aho baje gutungura umutwe wa M23 bakawugabaho igitero, ndetse binakomeje kugenda bigarukaho ko bifashishije Google Night Vision, mu gihe ku ruhande rw'igisirikare cya M23 nta Google Night Vision bari bafite, zari zifitwe na bake muri bo. Ikintu rero cyaje kugorana ku ruhande rw'igisirikare cya M23 ni ukurwana mu ijoro, mu gihe bamwe babarebaga abandi batabareba. Ku ruhande rw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakaba bari bafite Google Night Vision, bakaba barwanaga bareba abo barwana nabo, ariko ku ruhande rw'igisirikare cya M23 bakaba barwanaga batabona abo barimo kurwana nabo. Ari nacyo rero ikintu cyaje gutuma ahantu hakomerekera ingabo nyinshi ndetse n'izaje kuba zasiga ubuzima ku ruhande rw'igisirikare cya M23. Update rero z'amakuru yacu ari kugenda agarukaho muri kino gitondo cyo kuri tariki ya 30 z'ukwezi kwa 9 uyu mwaka turimo w'2025. Reka tuyakomereze hano muri teritwari ya Walungu. Teritwari ya Walungu ni hamwe mu hantu hari hamaze igihe harigaruriwe n'umutwe wa M23. Rero kugeza amagingo aya ngaya bikaba bikomeje kugenda bigarukaho ko ku munsi w'ejo hashize tariki ya 29 z'ukwezi kwa 9 uyu mwaka w'2025 habaye kombi ikomeye cyane, mu gihe umutwe wa M23 ingabo zawo zasubizaga inyuma izi ngabo za kino gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zirangajwe imbere n'ingabo z'igihugu cy'u Burundi. Mu gitero cyaje kugabwa kuri iki gisirikare cya M23, ariko nanone ku ruhande rw'igisirikare cya M23 haza kubaho kwihagararaho, birangira izi ngabo zije kuba zasubizwa inyuma. Update z'amakuru rero ari kugarukaho muri iki gitoro ni uko hano muri iyi teritwari hakomeje kugenda humvikana ibiturika biremereye, ndetse binemezwa neza ko abaturage bakomeje kugenda bakurwa mu byabo n'iyi mirwano ikomeje kugenda ihabera. Update z'amakuru rero twari dufite muri kino gitondo cyo kuri tariki ya 30 z'ukwezi kwa 9 uyu mwaka turimo 2025 iri ayo ngayo. Gusa turakomeza kugenda dukurikirana hafi by'amakuru, turagenda tubaha update 5 kwa 5 ko turi bugende tubona amakuru, tukaba turi bugende tuba updatinga 5 kuri 5. Nyaboneka rero reka tugusabe ikintu cyoroshye cyane,
twiyungeho aka kanya ukande kuri sabone cyangwa subscribe, ntiwibagirwe gukanda ku nzogera kugira ngo nitujye dushyiraho amakuru notification ujye uzibona uri mu ba mbere. Amakuru yacu ugiye kurikirana 5 kuri 5, kurasha cyangwa se partage aya makuru yasangize inshuti n'abavandimwe. Ikindi ntiwibagirwe gukora like, ujye no muri comment utange igitekerezo cyawe kuko nacyo ni ingenzi cyane, byiza ubishime. Ibi nabyo binenga kugira ngo tubone uburyo dukosora, tujye tukwiza amakuru acukumburanwa ubuhanga, amakuru acukumburanwa ubushishozi, ndetse amakuru yizewe cyane. Kadufate umwanya rero tugushimire wowe wabanye natwe kuva ku ntangiriro z'aya makuru kugera ageze ku musozo. Ni iby'agaciro gakomeye cyane n'uw'ingenzi kuri twe, niyo mpamvu natwe dufashe umwanya kugira ngo tugushimire ku bwitange wagize ukabana natwe kuva ku ntangiriro z'aya makuru ukagera ku musozo wayo. Tunakwifuriza rero gukomeza kugira ibihe byiza, gusa tunakwibutsa gukanda kuri sabone cyangwa subscribe niba utarabikora, kuko uyu niwo mwanya mwiza wo kubikora kugira ngo tujye twibanira 5 kwa 5 ko tuzajya dushyira amakuru notification zigeze kugeraho uri mu ba mbere. Wakoze kubana natwe rero, ciao ciao, bye bye, amakuru naka agaruka.